Vuksanović ima reč. Izvolite. Hvala vam, predsjedniče odbora, uvažena ministrice, uvažene koleginice i kolege. Pa evo, izlaganje ministrice me nadahnulo da i odstupim od onoga što sam bio planirao, a pogotovo u tom domenu regionalne saradnje. Znate što je regionalna saradnja, ministrice? I razvijanje iste. To vam je kad predsjednik Skupštine Crne Gore ode na jednu renomiranu TV emisiju na televiziju Happy i onda kao jedan od ključnih ljudi vlasti ove države, dakle ode u drugu državu i priča o trećoj državi. I kaže u Beogradu da je, parafraziram ga, ali suština je ista, da je današnja Republika Hrvatska naslednica NDH. To je dobra regionalna saradnja i to je suština onoga što radi ova vlast. Tako se odnosi prema prijateljima koji su davali snažan doprinos u procesu evropske integracije Crne Gore. Pri tome zanemarivajući sav onaj doprinos u ustupanju prijevoda, lobiranju, stručnim timovima kojih je bilo preko 200 i koji su dolazili iz Republike Hrvatske, ali to predsjednik Skupštine namjerno vama radi. I vi na to ćutite, jedino što možete govoriti sad danas o IPA fondovima. I složio bih se sa mojim prethodnicima koji su istakli da ste vi danas govorili kao i do sada o tom tehničkom dijelu i ja vas tu potpuno razumijem. Ja vas tu potpuno razumijem jer biti u takvom sastavu vama ne preostaje ništa nego da se bavite tehnikalijama. Ali ako smo već kod tehnikalija, mene zanima, vi ste navodili određene rezultate, gdje je u svemu tome pozicija glavnog pregovarača? Koji je njegov doprinos? Evo, ne spominjem u ime da ne bi ispalo da imam nešto personalno protiv njega. Nemam ništa personalno, ali me zanima gdje je on u tom sistemu i u čemu biste mogli istaći njegov doprinos u procesu evropske integracije. Hvala vam. Zahvaljujem gospodine Vuksanoviću. Vidite, ja danas sam prezentovala izvještaj, ne samo, to nije izvještaj ministarke evropskih poslova, nego cijelog tima Ministarstva evropskih poslova i ne samo 44. nego 43. vlade. Tako da ovo je izvještaj za godinu dana i zaista smatram da ovo nisu nikakvi lične, da kažem, realizovane stvari, nego stvari koje je realizovalo Ministarstvo evropskih poslova tokom prethodnih godinu dana. Što se tiče samog doprinosa glavnog pregovarača, vidite, glavni pregovarač se nalazi na samom čelu, nalazi se na čelu pregovaračke strukture. Sve ove, da kažem, danas o čemu smo govorili, dakle, a sada već govorimo i o zatvaranju poglavlja i dobijanju IBAR-a, su dijelom takođe i njegova zasluga iz prostog razloga što smatram da je glavni pregovarač dao izuzetan doprinos u svemu ovome. Dakle, on je na čelu pregovaračke strukture i bavi se cijelim procesom onako kako smo i govorili. Zaista iznenađena sam negdje vašim pitanjem iz prostog razloga što smatram da sa pozicijom glavnog pregovarača mi smo samo olakšali i ubrzali cijeli proces koji je prije toga vodila sve jedna osoba. Samim tim, ako uzmemo u obzir da Ministarstvo evropskih poslova koordinira cjelokupan rad i ne samo u dijelu pristupanja, nego i u dijelu IPA fondova i svega ostalog, onda zaista smatram da je njegov posao bio izuzetno ozbiljan i zaista me iznenadilo vaše pitanje još jednom. Pa pod snagom ovakvih argumenta ne znam što bih dalje kazao, jer bili ste jako konkretni. Rekli ste da on ozbiljno radio, da je dao veliki doprinos i to je krajnje ste konkretizirali što je radio. Dakle, znamo da je dao doprinos i da je bio ozbiljan, da je ozbiljno radio. I argument je snažan i sad sam već negdje u
slabosti da priznam, da kažem da nisam trebao da postavim to pitanje. Znači, imamo glavnog pregovarača koji je radio ozbiljno i koji je dao veliki doprinos u procesu evropske integracije. Ja mislim da se manem ironije, prije kolega Andjušić govorio o nekim imenovanjima po dubini, ja mislim da je ovo imenovanje po površini. Vidimo da glavnog pregovarača slabo ima u medijima, osim kad je imao onu aktivnost ispred vaše stranke, kad je bio nositelj liste za lokalne izbore u Budvi i nakon toga, što je potpuno razumljivo, s obzirom da i politika ima onu kategoriju potrošnje i nakon toga vrlo slabo ima u medijima i ono što smo negdje ukazivali na samom početku tog imenovanja da se radi o gomilanju funkcija i nemamo mi samo termine po dubini, imamo i termine po površini. Ono što je vidljivo, a zapravo nema ništa konkretno u tome. Ali dobro, dobili smo odgovor da je glavni pregovarač bio ozbiljan i da je dobro radio i mislim da je vaš odgovor zadovoljavajući za mene. Hvala.